Ndagusuje cyane mukunzi wa Davis Entertainment, reka nkubwire ngo komeza ugire ibihe byiza aho waba uherereye hose, haba mu Rwanda cyangwa se hanze yarwo. Turagatsura n'amakuru yacu, amakuru tugenda tubagezaho buri uko bukeye nuko bwije. Amakuru yacu rero y'uyu munsi aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Ndaza kubwira ko rero Bruce Melody yamaze kuba yasubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukomeza ibitaramo afitanye na Shaggy, ndetse muri aya makuru ndaza kubwira abahanzi nyafurika 10 barebwe n'abantu benshi kuri YouTube muri uyu mwaka wa 2023. Muri aya makuru ndaza no kubwira ko Harmonize yishongoye kuri Diamond Platnumz nyuma yo kwiba ingofero mu buryo butavugwaho rumwe. Reka rero amakuru yacu tuyahere ku bahanzi nyafurika 10 barebwe n'abantu benshi kuri YouTube muri uyu mwaka wa 2023. Mu gihe rero habura iminsi 21 gusa ngo umwaka wa 2023 ushyirweho akadomo, imbuga nyinshi zicuruza umuziki zikomeje kugenda zigaragaza uko uyu mwaka wagenze mu bahanzi bahiriwe nawo kuri YouTube. Rero na YouTube yamaze kwerekana abahanzi nyafurika barebwe cyane bayobowe na Boy. No rutonde rero rwiganjemo abahanzi bo mu gihugu cya Nigeria bafite amazina akomeye, mu gihe rero igihugu nka Tanzania gihagarariwe na Diamond Platnumz, Kongo rero ikabihagarariwe na Fally Ipupa, naho ibindi bihugu byo mu karere birimo n'u Rwanda byavuze umuhanzi n'umwe ubihagararira kuri rutonde. Dore abahanzi rero 10 nyafurika barebwe kuri YouTube muri uyu mwaka wa 2023. Ku mwanya wa mbere nk'uko namaze kubivuga rero hari Boy, umuhanzi Damini Oguru wamamaye nka Boy ukomoka muri Nigeria, niwe wafashe intebe y'ubwami bwa YouTube muri uyu mwaka wa 2023 nyuma yo kurebwa n'abantu miliyari 2.52. Uyu muhanzi rero wahiriwe n'uyu mwaka yanawusohoreyemo alubumu yise I Told Them, iriho indirimbo nka City Boys ikomeje guca ibintu hirya no hino ku isi. Ku mwanya wa kabiri rero hari Diamond Platnumz, uyu muhanzi rero ukomoka muri Tanzania nyine, niwe waje ku mwanya wa kabiri n'abantu miliyari 2.37, ndetse akaba ari we muhanzi rukumbi wo muri Tanzania waje kuri uru rutonde. Ku mwanya wa gatatu rero hari Wizkid utarahariwe n'umwaka wa 2023 nyuma yo kupfushirizamo umubyeyi we, ndetse hanasohore igihangano gishya ntibyamubujije kuza ku mwanya wa gatatu mu bahanzi nyafurika barebwe cyane kuri YouTube muri uyu mwaka. Abantu rero miliyari 1.83 nibo barebye ibihangano bye ndetse banumva indirimbo za Wizkid nyine kuri YouTube. Ku mwanya wa kane hari Fally Ipupa, cyamamare mu muziki rero. Fally Ipupa akaba n'umubyinnyi kabuhari ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje ku mwanya wa kane n'abantu miliyari 1.61. Ku mwanya wa gatanu hari Davido, umuhanzi w'icyamamare rero. David uzwi nka Davido mu muziki wagarutse bushya muri uyu mwaka nyuma yo gusohora alubumu nshya yise Timeless, yaje ku mwanya wa gatanu n'abantu miliyari 1.5. Rema rero araza ku mwanya wa gatandatu. Uyu muhanzi Rema rero akaba n'umwanditsi w'indirimbo ukiri muto, ku myaka ye 23 amaze kumenyekana ku rwego mpuzamahanga bitewe n'ibihangano bye birimo n'indirimbo ye yise Calm Down yaciye ibintu ku mbuga zicuruza umuziki muri uyu mwaka. Rema rero yarebwe n'abantu miliyari 1.41. Ku mwanya wa karindwi rero hari CK, umuhanzi rero uzwi cyane nyine nka CK mu muziki, akomoka muri Nigeria, akaba yaramamaye cyane mu ndirimbo nka Love Twantinti. Niwe rero waje ku mwanya wa karindwi mu bahanzi nyafurika 10 barebwe cyane kuri YouTube muri uyu mwaka, aho amaze kuba yarebwa na miliyari 1.3. Ku mwanya wa 8 hari Flavor rero amaze kurebwa n'abarenga miliyari 1.19 barebye ibihangano bye nyine hano kuri YouTube muri uyu mwaka wa 2023. Nawe rero akaba akomoka muri Nigeria. Ku mwanya wa 9 hari P Square, itsinda rya P Square rero rigizwe n'abavandimwe b'impanga Paul uzwi nka Okoye,
ndetse na mugenzi we. Aba bombi rero bagize uruhare mu kuzamura umuziki wo muri Nigeria kuva mu mwaka w'ibihumbi 2005. Nibo rero bari ku mwanya wa 9 n'abantu miliyari 1.14. Iherebwe rero ibihangano byabo kuri YouTube muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Ku mwanya wa 10 rero hari Tekno. Uyu muhanzi Tekno rero akaba ari n'umuproducer wakoze indirimbo zakunzwe zirimo nka Pana, Diana, Lala n'izindi nyinshi. Niwe waje ku mwanya wa 10 mu bahanzi nyafurika barebwe cyane kuri YouTube muri uyu mwaka. Tekno yarebwe n'abantu bagera kuri miliyari n'igice kimwe. Umuhanzi Tayiwacu Bruce rero akaba yasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bitaramo bikomeye n'umuhanzi w'umunyajamaica Shaggy bakoranye indirimbo igezweho muri iki gihe bise When She's Around. Bruce Melody rero yahagurutse ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali mu ijoro ryo kuri iki cyumweru tariki ya 10 Ukuboza 2022 ahagana saa 7 z'ijoro rishyira kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Ukuboza 2023. Yaherekejwe rero n'abarimo umucuranzi we Jean Lucky, umuvandimwe wa Coach Gael, Kenny n'abandi babarizwa mu nzu ifasha abahanzi. Ni ku nshuro rero ya kabiri Bruce Melody agiye muri Amerika, ndetse yahise agaragaza urutonde rw'imijyi itandukanye yo muri iki gihugu agomba gukoreramo ibitaramo no gukomeza kwegera itangazamakuru ryo muri Amerika. Ibitaramo bya Bruce Melody rero bizatangira muri leta ya New York mu bizwi nka Good Day. Nyuma rero azagirana ibiganiro n'itangazamakuru akomereze mu mujyi wa Miami ku ya 12 Ukuboza 2023, aho azitabira ibitaramo Jingle Ball azahuriramo na Shaggy ndetse n'ibyitwa Serious Hit season ya mbere. Rebo rero yabo ivuga ko ibi bitaramo muri Amerika bigamije gufasha Bruce Melody kwegereza abafana be muri Amerika no gukomeza kugeza ku rwego mpuzamahanga ibihangano bye byubakiye ku mudiho wa R&B, Afrobeat na Afropop. Agiye rero muri Amerika nyuma yo kuririmba mu bitaramo bya Africa Rwanda yahuriyemo no muraperi ukomeye ku isi Kendrick Lamar ku ya 22 rero Ugushyingo 2023 nibwo uyu muhanzi wakuriye Kanombe yanditse amateka avuguruye mu muziki we aririmba bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nyuma rero yuko afashijwe na Shaggy kuririmba mu bitaramo ngarukamwaka I Hate Radio, Jingle Ball bifasha abanyamerika n'abandi gusoza neza umwaka. Yatangaje ko rero tariki 30 Ukuboza 2023 azakorera igitaramo cye bwite muri leta ya Miami mu mujyi wa Portland. Ni igitaramo azakora nyuma yo gutumirwa na company Inox Entertainment LLC isanzwe ifasha abahanzi nyarwanda gukorera ibitaramo muri kiriya gihugu. Ku rubuga rwo gucururizaho rero amatike rwa eventbrite.com bagaragaza ko amatike yo kwinjira muri iki gitaramo ari hagati y'amadolari 60 n'amadolari 100. Amatike y'amadolari azarangira gucuruzwa tariki ya 29 Ukuboza 2023, ariko ku rubuga bagaragaza ko muri rusange wishyura amadolari 65 n'ibice 87. Reka amakuru yacu tuyakomereze kuri Harmonize, aho yamaze kuba yakwishongora kuri Diamond Platnumz nyuma yo kwibwa ingofero mu buryo butavugwaho rumwe. Mu minsi yashize rero ingofero ya Diamond Platnumz yaribwe ubwo yari arimo kunyura mu kivunge cy'abafana be mu mujyi wa Dodoma, ndetse biba ngombwa ko anohereza abamurinda gushaka umuntu wayitwaye. Nyuma y'iminsi mike rero Konde Boy nawe yahuye n'abafana be mu gace ka Kalama muri Tanzania, aho yatangiye yambaye ingofero ye akarinda asoza akiyambaye. Nyuma yo gusoza rero nta muntu wagerageje no kumukorera ku ngofero. Konde Boy rero yishongoye ati nta muntu ushobora kukwiba ingofero mu gihe bagukunda by'ukuri. Konde Boy rero yabivuze mu buryo bwo kwishongora yerekana ko akunzwe n'abafana be batandukanye na Diamond Platnumz wahoze ari sebuja wiwe. Ingofero ya Diamond rero Platnumz yaribwe imukuwe ku mutwe, gusa nyuma yarakamejeje avuga ko ashaka ingofero ye byanze bikunze, ndetse nyuma baza no gutangazwa ko yabonetse. Icyo kora benshi bibajije ikishe inyuma kuri iyo ngofero nyine ya Diamond n'agaciro kayo, ku buryo ibabaza nyine Diamond Platnumz kugeza ubwo abura amahoro. Benshi rero ntibanatinye kuvuga ko ari byo yari yiteguye kugira ngo akomeze kuvugwa mu itangazamakuru. Reka rero ngushimira abo banye natwe muri amakuru yacu y'uyu munsi. Amakuru yacu nakagaruka nkwibutsa ko utarakora subscribe cyari cyo gihe kugira ngo utazajya ushikanwa n'amakuru tugenda tukugezaho. Turabakunda cyane.